Unemployment has hit a record high since the pandemic struck, and many Basotho children have taken to the streets to try and survive by selling fruits to earn a living. A construction manager from Legotho Polytechnic. Negelela wana ka 2014 up until 2017. Ona tjena sa le moraga ntse ke sokola ke tsang ngabona. Hai bonyane mo matlipa 20 khona ho icheka bona. Re re ngia profit ya bona ra. Ka le ditse ke rantelo mohale ke phana go itsana mona. Ke phela mona go ne bona na. Ke phela ke ja mona na tshele ho tle ke fumana tšhelete. Ke ja mona na ke phela nthongwe le ngwe ke be le tšhelete. Ke ka hona mona na. Ka phela le batswadi ba ka masekolo ba file ba hlokahala. Ba fumana go se makhotmana ka lo ka ma phela ga iphilela mona. Nna ke a phela ile ke thakile ke iphilela. Ha ona motho mo ka thongwe le ngwe ke tlo ke itsetsa yo ha ona motho ke The peak hours are in the morning when commuters go to work and in the evening during the rush hour traffic. Banana, nectarine, some peach, strictly like those school in San Diego Mutata. So come out of my was Kennedy had Gita Katamola from the Avajita diploma in driving or a Traga on a dinner. The Kennedy Italian banana, that play. Programma of Mara City, I watch a mona of an hour, tail, of Mano, of an hour, rapper, raise, Traffic officials hinder them from getting their daily targets as drivers don't stop to buy, being afraid that they will cause traffic. Challenge ya pele go kopana le yona ke ya maponisa ra. Before ntse go na etsa nyongo e mmoja pele go ya hantle e batanye e le beterenyana. But ra ga sa etsa tšhelete betere ga la go maponisa traffic se tšhintšhi. Go semba se ba etsa ditsamaka ka ntho ka lentse pele le mantsi bua je ka tawana ja gola bo hamama ba tlo fiti to tsamaka ka lentse pele. Mama isa le go maponisa a fihle mo ndata A re senyetsa ho sport. ha go kgone ho fumana hore ya be le tšhelete ho ha bana go le itse bana ntse ditsamaka e tla ba le teng e be o tla le tse tsena tse anta se ka be di kwetse o tla ditsamaka le tse pedi ene ba di mathisa potela e be le batho ene ba batla ka ba sa kgona go traffic So ga benefit a traffic. Maponisa ha ka fihle hona tje jole ka ha re tseba go rantsa tla ba tlo go senyetsa business go ba. Ya mo tsaya ba go le spanning le lona le mosebetsi. Mantsi bua tsena e tla be le hona le khutlang kana go ngongela ngwana di banana hae ka ngongela moraga jwa. Jwale hana jana ga sa kgona go rekisa bana mantsi bua tsena na di amata le bona ba ba etse ka pelenyana go fumana go le batswadi ba se ba tshaba go ya My brother, what I can tell you, we are the graduates. Ke bana ba sekolo ba bangata haholo ba ileng ka gala ene ka mona bo. A lot of them ba bona. Ke diploma, ke ma form 5, ke degree, ke dina bona. Tseteletse re kene ka ga se le ena ba bana re fumana go ya. a tse bophelo ke bona ntse go kgona Moga ka nna ne kena sekolo le Lesotho High School there in my days. Ba bona. Kene le Lesotho High School ke nana go ke tlo ba le future. We kena le Lesotho High School be ke ya fokoti etsa construction management. But as of now, ke so mo nna ntse ke tsang ka career ke ke graduate 2017. Ke kene le go Polytechnic ka 2014. Up until now. Sa le ke le ka ga la and ke yona ke bona ga ke fa ene kgona go ka phisa ka pa kgona go ka etsa mabo. But o tla mona ona di pana. I'm Motavale Pam reporting for the Post, Maseru.